Nyankopɔn adoma enkamentiase. Fresh body nsa. Yenkwenim. Okay, bushie mo mpae. Mede wase wa to me yeso, wa ho den boro so chen bibia so. Wa wabo so do ne asase mu nioma ewo mu ina na wabo wankasa mpo ho. Wo ye wanwante e frɛ obo ade abo wankasa ho doma nkoma yase ase dan ka odin. Ye pempensu ye brɛ ye ho ase ma wa ho den sɛ wo tumi san brɛ ye so. Na wa ho den mekasa mfa mu brɛ be din komo ifa yeso na kasa. Ewiase fo nte wasamase na mu ne ne onim hunu wewrade na nkomode bebe wiye no nanka yenya akra so ama wahindi ahye wodie ne mu woni ebisa wo Jesus Christ dey mu to bibi mfre wrade ye de wo hoden ekyekere esai ewiemu ebubu esai ndwenatuo yinara se wonko tonhom ne wo hoden ne ndi aforo sane we ntem ebi ewie pa ya ye mfo wase ne be da wase wa dom kese ne bo mpa ya ho brase mu ti amen amen and amen edase eye prophet Michael Fifi Nyako and a drampaye a dear ego. Be for a prophet or no. Oh no, good one as I'm from. Oh no, yeah. I didn't know what your mom decided from. Okay, oh no, Nankasa and Nigeria Casa. She say elder and a penny ewadim. Na BBC or alatamemo. A be a capeni biho. Na se ka alatafa on se alatafoni and crofobia ye ka sunsum juma motiase. Enim fom kora ye pochen nyen Ghana phone enti obi na di adanse na meni o ma ye dwuma pembere 2015-14 ya na meni alata fo ye dwuma company bi wakra enti na omunim de omi mu so obi na di me ho adanse na e be fa me koi enti yare like a switch wo mo agi o mu nsem no nyame fa me so esa yare within short time bi and I'm saying no you be no in prophetic world in him and a prophetic waking and a bed damn so Sir, yeah, and to be besides as a general say. And I'm catching them say, no, which they say, we a penny, ewadim. Into a vessel, we a prophet or no, then they say, ban a decent one, we will know, we a penny, or a decent. And it's also the woman, a different confused subonting. Okay. And to me, I may say, ensue et netne, mums away a subonting. Nams, Miss Media subonting. Nams me ensue, but intimidate soon come, papa, or cause papa. I didn't ensue day children or them tono. No, say at the end, so you see a subonti bida a children. What's there be? We Nedisha concron. Now, what ye a penny dura and a weary Mantiase at the age of 15 years. Not a year on the February to March more. No, me as a micunso no cotodra. Because not a penno and pa, you sooner read the mutia. And so be transformed to me a yiri. It in bedroom fear nam casa papa. And then be yiri case pow. No say aha. Say me catch or say pebre drua. And as you could one casa casano or modisha concora or better than the studio. Come out TV no. Watch your bobre. And then we are sukutua. Oh, a sewer we eat pebre. And the other day in some timid yasia. A do is bonting. A scutu eat pebre. A told me. Wow. Yes. Wow. This man no. Akra openi me da say ene so was abeka inside we Kumasi me se me na se bebre na me ni mahwefo ebebu so say e dey na hinta wo asetena mu a ene wodwana beto ai say oma eye ewiase mi nyina e dey afutu o ma brabo edi kai me da se bi ona masere wade say ye de na takrema enu ne mojem omtie kasa ho ne kasa ehumla mfaso dear ama ya betona kuma TV ne embre adisua kese ya mpese to obi atenem ne obi adwene mu se ka se onyankoropon ne tumi a ewo ho na eye adwuma esoso you see ene no aba akoye te se bebere na anje onyamindi ye kasampo tie bible na emu tumi ne neoma but ewo ho eye adwuma me mankasa ma experience bi ma baraboso and onyame nam so say so de me adwuma e wo wiase sir yeah it didn't a towa and wo di bible no wadan say mankusian wo school ena anyam ya kono se mepe nyamedwuma ye dabi na bra ye wo me na mark be da memfi mu memfi emu ha na me de menu ye na mehu se mark bi eda me ona na eye etise ekoro ya ba esupa da memfi mu ha ekomachi
It's not me fee say current me say near me be yemi hu ekore duro. Ba me ye ya na de ne nko. Era me de ko kire me ma me nya me fa ne kransie. Ana o kire me say owu me no na de ne ye wo dada. Na nipa oje me awo e wo ne ho no. Nipa ne ye odifo ba. Ena oje me awo. Na bra me beto fom no ka kire me ma me say wawu ewura ko nipa. Ye kese ewura ko ni a obi a wawu akwa asan den aba. Na me mark na da me mfim no e kire say dwumedi a me bedi wo wiase manwie di ena ya to ase me nsa meto aso. It's a hoden a e tumi a me de aba na e de abo me mfim de say band no. Enti yo hwe me ye pa. Enti ma me ka sa kire me e ye madwum na before that na me yankasa me na mo me hu nyoma bia hodo bebere. Me hu ni ahohom ahodo. But satam na e ka hohom ame minim hohom. Kana me nte hohom so ase. Won na me minim hohom e na hohom so me nte ase. Se na me fiti se na me si hu me ho no. Sa na obia so esitie. Ko bia me na me hu so obi mu ka me ho. Metu a nipa bi ni mbetena me etra me che ni me di nkomo. Ma me ni je me hu to me. Se na me si hu no me fiti sa na obia so ye den ohu no. Ba me beni du ba bi na se me hu no se na onsonsono e wom. Esoro me se na me hu na de efa. Ena esoro ordinary person so se ni hu na de efa. Na enkwara bere mu a meba no na ena me de kaka na me hu nyoma bebere o meni so na me te enne ya hodo o masum nipa bi bimbem ya omo te se nya but omo tare hwem te se de hwem ya bi oba o hyegon ba asoka ne fita eso white pass ewura studio ha yete ya light we na ebe yara ono no bright chain we mu ina tumi ohu no yes ono no pia ai na be shen pa no visa ona misa visa it started by say let's say 7 years 7 years yeah na misa because e be start a chain but be dem de be kai eba na me body because unkola bere mu pa na me de won kai say every 7 man me kai kakra say pie say ya bia me da me ni so betimi at once na e odan nim ai shen say basa light na yetan use na a blue bulb na yetan so e yara e odan nim ono ni energy no so higher nti gina wa na disappear na fe dan ni wan yesu na me hunu say sorry o blue bulb ye den e bo ha eto aso na e ba nkasa me hunu say ya na atako sa to aso wa ma me de beni bedu be se 10 years na Africa na start ba maso me na my catch me wo kofi obehunu nipa we behunu se omo ye den omo di nkomo we na omo di ne ho ambria pa me kok no so na ende na meti ye say omo the same thing ebi kra wa won se woni nipa bi mu etena cha wo tie omo voice ahunu so nipa we na o kasa hanti bi before me nyanduru fie no bitimi tie fie wo voices no say asumesi we ni asumesi we di nkomo we mekwa kodu ono na voice na meti the same nipa na mekwa koto omo say omo to okasa yeah se na me feel say be yi na eye me ade ni chance ya me ni ba me ho so no na eye me say menya be yi sa time na me nduru pieces kora na mo be say P2 P3 ni ana ade no e work me pa me hunu ma me mfa nye adwuma e kasa kire me ba me mfa nye bone so papa nko na me yo ena sata no menye djuma bia but na me di bibia me ye bibia ye bonu a eno so kire me se menjae na ma ide na mejae ete edu baby a me hu safi ade me hu de be ye na ye me no me dwane to a sofo bi sunsum sofo ni nsem o dempa wa ben pa me ben no man ko kama asema nkire no me ben ne sa asori koni ana se me de me unko dom asafo no enti me koye ne mane ba kwa afi de me kotena ne nchen wo fie na me ne sofo ne nete man kotena ne nchen so se me kwa ko sua bibi one ho da bi me ma dwum ni se ni o ma meduane o ma boa me ne ade na me so me ne tena me papa like me ni aka ne ho me da se anse me mo to kasa no so ye hwa de akora wo mfie du ana se du mienu a wokọ no wadwum mie o sheja na nansem de na wa do ho ekoma sofo a ekotena ne chense ono ni waja de atini se na asori na ngasa ya asori na me ma ebusuafo dodo ona akobi enti na me kura me nkobi enti all night bi de ma me ni gi sofo ne ho no ba ko ne se bacho all night bi eson
na me da sorry da ba ko na me kon agina so ba ko me twa me kon anye ye me twa the left the right ye sem obi frame ati sem nda ne me hu ina ansa me tibe hu no me kon ye me ya but na enho no ye ma ya na enko nti all night ni do ye no ena ekoba ne say omo ka kire me say ne omo ne me ko na omo de makọ kire sofo no say se be yi a sa time no voice bi amba masom ena me se me ko ena me di omo chi ko nti me ko ye no omo de me ko kire ne sofo no wan bompa ya ma me wan ma me duro ye me hwe na o se yenya asoro ye po a but ne kwale say ye puma asoro no na yare ne ko me wato me sofo no so amfa ne nsan kame ya onye bibia ba ye puma asoro no automatically na me wato me so man be ji sofo ni di say no papa you good aha busuan say no go school right na me go school aha busuan say woye asoden ba no na me nya asoden ba na when ya sofo nchen tia say no kra na be ma busuan ni age say ene ye be ene mre mo bia pe school ko obia pe say ne ba enya nim die free school mu na me ma sori say me ba e de ono no pe e kwa sori dem e so ko som abra we jai school am di na to school no papa kon ko be pene asori no ye nko no school koda ye kono kwesiada ene fiada ne ye kono imbre all night ukasa so na migina so wo say e ma wo free fie ko so me kwotena sofo ne nchen se ma obi abetena wo nchen ne nsi na brabo ho kwan but odi ne didie ene ne mfa ne se ne nkwa asase so no na be hye ho sa okay what you say nti me kwotena ne nchen ne nkyere se sim siku ho kwan na me ko school no ampo no hwe me all right to aso nti me ko school na ma afi me do P6 ni ana me ne sofo ne se na fi adwini mu abebi akosoro yie na de na edo embra me kan ne se onu didi a so onu sofo no didi a odidi a omaye mama bi ba onu didi ewie na na oja kakara oni bo oni no afresh of mama ne se onti adwane de bi nkan de na weji eja ne ho no fa mama se na me ne didi the same boom ba na me nti ase ene de na me afi na mate se sa de ne koso a me ti ase ba na sa time me nti ase me ni age me ne sofo ne di chance ba ko tesa be so be big ngana ne spiritual room ni altar room no me pen na me access ye den ewra ho anyo ma bi course wo asa abre na me ntisa anyo na se be nei de meti ase ena third one so ne close mu na we se unse sunsum sori ni sofo ti na ono close na so refio close ni me sofo bi anda ho me nkwa me da ade anadwo na meni so ate me se mpese me se bia me ko gu nsuo gu no me soro no da me nchen sofo no penin da me nchen okay same bed so hata me wabofo no mo sane wo so anase na hu mo tene no no mo so we na me nim se o mo ya abofo ena me nim se o mo ya honhom mpo no one tene ni bium abra ko sofo no na me tene no all right but ma mo sofo no so amane ena me ko asoro wono kra se be ye mo afi de be ye mo kra but man fa ma no we anka nkire sofo ne da sa de we na me fem but me hu ni clearly say sofo no hu but ono so anka nkire me ti later before me do best form to DHS2 no and I me call counseling and I soften the bofo no catch it soften the bofo ne sini so and no kasa unka wasem wura wa papa pray no kasa go now bofo no catch it me say I was say me she atare we bi it's me nko pam mi mbra na me she and then the sianfo no na sofo no catch me say o se kopam go ne bra na shira soma na me ga say yo mate ba mi hu echire say no u go shegun ne na say u be di sofo no me se na enimi mu mempe ya de mi chiri ba wo ma mi sofo se ka de amedi ba na me pass of yima mempe ko na me ni se shipa te na me pes as office work ni like ube to me and live your life in freedom yes of freedom I say freedom ni e come chire na de na mempe so kasa no medwane esa call back to me ma me fie na me fie so for nchen ba wo ma na me ankasa me sa ade na push me ko me wo na me hu ade no life is ade na ba na e kasa gu masum ni ade na mas me san call so for nchen back wo efie me call nchen wa so lo fie me san call tena nchen bi na so for na ankasa ma me atare we bi ono aye ni de ma me na e ne ketwa ba me share na esupo chemi me share na fi de me fe jarabia kama pa isa ise me bet na asoro ho no na me sandi atare ni dwane firi asoro ho ba fie se me de be ball life so jarabia de wo share de the ball life for street ene kama me de ball life for street ai guy na me de ba back e wo fie entemu ho no na ya me adoma me de fi JHS ena me
SHS mo fa se membra nche o takwa me wo fa na o takwa ona odi me ma mechi no be fa me free mangisim ba takwa ko twero me de o tasko enti through ho no na fi ade ne nyini to the level se ene me kasa one on one eba ni pedua fo mana se eba ne se ne nsuti le kasa na be kasa se obi eni me nchen se ne aye wo ha ya obeba ni pedua form se ebia mienu miensa na mo ne abedin komo but ehu bi enim oba wonchi a bibia mpus bibia monhu wunsuro bibia normal enkomo ben aware enkomo odo enkomo den na mo be kasa yeah say on say I to say akola yet tetew say ebia excuse me say oko training e bible school a ye training bible mu nsem and I say oko training wo get for me ka chiro how o mu si start isu a we num no kasa them almost started free wadwunum it is omo ba me nche omo ne me kasa how to live like abrabo klonkron ne ane abrabo a sa nkola bonesem no say stubbornness ne be free me ko na me stubborn pa but me pick me wasem but me ni edin pop na sa na meti enti na omo ba me nche o kasa so a ba ko wo mu a ne su ne ban ite say wo ba time and then in ya no cramp na metande ni yen hwehwe mu say bia me transfer me water room na me yen hwehwe mo na metan use no ono kasa preo it's na me pay hour o tone ni voice na ma no me ni je ho pa but me kasa te say oba tan like u pe o baby ase no oba na so ye den kura na still a wo jeje ne so sana na ono no me kasa na me ni je ho it's na always bia mo be me pe kura chance me ben nipa yeah omo wo me chance one woman cry me family ka say me penipa yes me penipa say me lonely wo dem a me na me nim nia me hu ai ma me hu to me ni gi chen say nipa be ben me it's that omo ba me chen ade din komo ne ade na nta ma na me ni beji in fact na it is good and through that me say me ko baby na me ko no cry nya o ka kire me so kana man tie obe appear life o mani na masan let's be ya me ko no enye na masane se ade na epoa me etoda epieti se ewia pa bobe se ewia 12 to 1 no din pa no epie physically se untumi hwe na asan edum eno etoda bia yare be cheme na se yare na no de me da o me ho poa bon sa ade na ba obi ene me cha na pie se ewia no epie wo me so a within be some few seconds bia 20 seconds bon sa asan article ekope eno ano no yare ne so article na me wato me na matia po but I say prophet Michael Fifi nyako dodo na frɛ no prophet ono asa na ne dintie ena o kana hinta sam sɛ usua no na one ahohom ne nante ahohom edi na chia fiti ni mofrasi mu no de beduru de ne mpanyu fi so eno ene gusu a twetwen na mu hinta sam emu ensam no ene yegusu a yebɔ no so beto so a na prophet Michael ono dodo aron friend nyako oh amfo ono no so onowu mu aha prophet yehwa de wa say o say aye ahom de ba omutufo say bi obi apetene na abrobo ama ne ba say de bon eja no anase da nkwa no mre be na omo ba na afutu ben na omdo to abrabo ho a eboa medas okay say sorry ye ka time wa that time na me share you media asese ne no no money time omo ba otumi ba time ya de nya ne say my lonely too met voice o masum sese ya de nya ne say me nko ame nam met voice o masum that time no time be ni wa omo ni time abi omo ba time we anytime am pesa met voice ni bia no met anytime bia wa dwen time bia no ama apie yeah say enye de bia no apie by voice o masum de every moment bia me feel say person met voice by metimate and I say me woni pemu so betumi apie woni panim mu ina mu hunu ba me nko a me hunu so wa baka yeah all right yentu aso mre nti no yetwitwa so na yehu kwan fa so a ehitasem bi e wo ho a ene obepie studio ase adarwa enti e ba ne sa no me start sh1 and engine na ka kire me say yan fa me am wi ase se me moku school and the school no me nyai yes ehitasem pa and then I maybe so on from me bi anim enti ema miss na me nyai say
eti minim ko me fa so me bo me ofa na ko me ofa no ono so ye obi na ni eden sisi a ono so afrim ya me fa ne kransi mni ha me ka che no om ka che me se ma me ha me ho no mo anim ko am de me fa so a ofa ne beti ase na me se mate nti wono meni be start say keka me e wo school tina ma disua no a start take off because me ntimi hu board so clearly and I make actually me ofa say na sisi e ye me no say no me akola boni ono so no or drive or good feels for company or someone one car back me bi ofie ntimi ka say on che me driving na me fa nya adwuma na say na me ne liye me no me ntimi ko school no say no nti ase nti odon wa de mbe call government hospital takwa ni akohwe no de me to ne chemistry to Takwa government hospital check in no na nurse ne say hwe nya me ne no na ha o si ono nurse ne hu nyoma fa no me wo fa ne na yin si fom na ne nya hospital dia the nurse ne ma me transfer letter refer me from Takwa to Esukuma hospital me ba man kisim e be fa me sister ba ko ka friend it na abanya me na mutande friend ko jam Esukuma hospital ye ko doctor ne hunu ya rebi ya me Esukuma hospital ono so ka kire me sister say ye fa ye na yin sefo na sa ko emienu afide bogoso doctor bi pie ho ene ye private hospital bi me ko the same way they buy fa ye na sefo asankregwa private hospital bi na so ye wura ho the same way they fa ye na yin sefo omu hunu ya rebi antu di mayen ana obi kire kuma se ha offense Roman hospital bi ho me share nim ni den ba e wo kwan ho kese pa super ere ye ko me ko ho de mo de mi vura machine mu ni ade se bi anka operation mi be koso na ka ni na e kama oh ene so mu hu hwe doctor ne kan plan kire ni pam ne ko eri se yemfa na yin se from na de no nya hospital dia me a me boss ka no e ko Kwelebu teaching hospital omo check amfa the same way me ko Kwelebu angasa so doctor de catch them plane say no enye hospital cause ohun bi da enti me fam na yisefo na afia ya jimi nsem ba na maten masum so say na nya dia se bi meni fra mi hu no hwe o dabi ba na say long sight no na enye adwuma lade we kira mi hu ba metime live me life bi okay ba me mboss nchiro obi asese na ye me ba wa wonim ne de na dodo ho aso fi se me bo ahwen ye me nya na ma putu se me yare meta de ne to aso ada before then no fia me ankasa me firi mu na eya bosum fie oyiwa to bo ase on se ma so pa ka me busa o se wan kasa no nkonya wo fie e na wa goso ko fa bam enti me busa se sa bosum fie nya no na sa bosum ne ba ho e be den no de chi se wa afro machi David akanfo a wo ho no over 90% to 99% the same konwa ne wo fie akoro wo fie normal thing comot ba ye wo ebididi bi so me father side no bosom e wo ho eye kedemoni bosom me mboni din e wo mframem na me papa mame wo me papa ne papa me papa ne mame ne papa which is me na kanso na edisa bosom ne ho agoro. Oh, okay. But na onfa nye akomfu djuma no de ono angasa ne djuma mana bra bone ekoye de bone ma ho ban ana bosom ne ni edin pa ne nsem odin yi wa ben ankasa otumi de bone pa ba ko me ba na ye ne djuma oye ade na wo fie ni mu ba papa ne ko ne krechi no yo mo de ade no suman na ankasa peja ko ba 2 me ne de e wo fie ho besinde na edaya na papa ne so dem no bra papa ne tiase no ne dan na odi me ho e na me na meti oh sorry ento aso e wona na me meti so enti bosom ne de minim bosom su ni ne ban oba minim mi hu no ono o te se kremoni o hye furugu tententi no kora poma no kora tasba won nsem aja say oba me so pen wo dan ni mu oba oto ne nsa me hyiraw na me ye fast me sit no we die soon me sit me na fast me call me spiritual father the papa na make na me ko bona ma ne no se dabi enye papa bosoma de enti ye mpre so na mo ye betwe papa de mo ma na ba madua ma so mi say papa ben eno ye yes wade
but before then me ho na ade ne da so ba me nche ba ma mboso ancho ni pe bi ada me ma me pe oda so ho ono na me ka kire na biribi say mama me ho a me ti enwumo masum mo say asa nipa ku bebiri eto nwuma ye enwum ne osoro enwum e de so abofo no ye na me nim say omo ya abofo ye na me ti sa ade no ti me bom na me tie de obeka kire because me pay solution ono pe ni obi a me ben ye a metimi aka kire no na me na ne beka kire me say ye peace na me tande hia masum no eti enwum workman so that time workman military say workman no ena ama me yifiri masuma na esan bora eyam te say na meeting na nya bibia timinja yisu an samba so be say na me say okay ko ono no nya spiritual nim sunsum ni oma na me ti me jitu me say yo mate na me jai so but na me nim say what I hear is beyond your peace na come asem no ebro so but me nim how I may explain it nti ade ne ko eni ma akweni school de mentimi ankwanto aso form 2 and I'm jai mentimi anto aso biem ko de na ade ne si ko mentimi control me life biem and your money they control me but eno so me pese me de me ho ba because ono kire me holy life me so na me stubborn pa on say me so mo ba me nche o me din komo no o mo kire me holy life like me abrabo training ne and your ma bia like I had to say so style be no mo kire me how on no kasana to say la dey be o training one of the be say na me ko bible school da but me training asofo bebre so mo ankasa dey dance sorry ano I say I went my school in spiritual by Minduho hwe this our life me ninje ho nti me de me ko gi boys boy chale yo na dey na me pe na me pe ha eti ekodi so yo kakra nyamisuro kakra yo kakra nyamisuro kakra sana na mabrabo ni sete ta fe du baby no na me wo sirikiti e wo me ho na sa de ne na eye etuwade ma sa nkrofo we na me nim se ye nyame bofo poda me nim po se ye bofo na ye sa enti me ni yo no me ko hia danfofo bi ho na me ne bie ye pa ana mo ya abosom sem eye nduro sem eye conjugation invocations be pray omo ye miensa na me me ko bo mo no ye nan ba kokora abodam ye ka say ba kwa abodam enti emu komodiem no mo se o anaje ye beka ko invoke amamisa sa amamisa me ka ye nsuo kese e wo mankesim ne bobre ni suti sen eson like oba ode na edi nanim me ba say afene ye gboboba o komangesi wo fi akra komangesi be bridge kese wo cross bridge na wo dru mankesim ensuo kese pa da mankesim amamisa wo chi enti anaje no ye beka ko invoke na me se cha na me ko so na wo de se o ja o ma ko so wo ni he na me say beko enti mi anadwene e koye no koye amambre ne ade ono kasa mi nim nani so to no no odi anim leader no koye amambre wonsu mi hu ode so lamle e bompa ye ne oma bi owe no te haban miensa odwo haban o but how can odi de menkire obi o hwe haban do miensa odwo ne de haban bi sana fan for friend odwo yeah ana de ebiem the academic chere and oposa and do go nso nini and or yeah citation say that no easy to control any power what the ko nso bi ma obetumi pe ba kwa ka na say akaba ko ne keja ba kwa to atwene on say haban miensa yo jona not miensa and oposa and ode amaminsa no the opepa lamlane yeah sa spray no say it is sense and I omode ye omde ye no amambre to the lamle ni ne bompa wonso ni no ye amambre na for di haban ni gu nso ni to start 1 2 1 2 1 2 ahun se nso ni aso light anadwo aye han na fe ade ni free nso na se ya pia ba nso ni na it say yawa kese na wo ba de den etimu na yawa no na se ana se minim how me say describe we I say ye bo asafo twene ken ba woni bebi asa unhu bebi a twene ne wo what sound ne say idi ya wan ti aye de etenso ni ye ba bebi ye wo no eno ye first invocation me meni hu ye na bosom ne ba de ba di nkomo kire boy no so kire mu de ye kone ye ba ina eno ne chi na fe mu say ani ade efe na ye san ko anoda ensuo biun eno ekitwa ye friend no Kwanchian Brante, and in a second boss make invoking and see on a bema, and as a gata bridge kit to ebi, invoking and I can boss on a band or catching and say, Debbie, what da? Satan won't mean in community and Quana Pan. Also, the first to say. On only a bema, on only 38 here.
But or eti na ne ho chain bebre. No ono nkasa chain gugu ne hu te say chain sakese gugu ne hu bebre. Superboy or den hon kwancha brand te Superboy. Onya grokra e na ono so na ye call ye invoke ba ko bi. Only di ni me fi kakra. But ono wo epo I say epo kese e na ko invoke na no opia. Dabi epo no ye a full like I say forest. And I saw 2 minutes nti or the call say ko invoke no. Na say as a bosom friend no I to say afeni efe man efe. Say ye ne din komo na de ebisa no ya man na eni age. Nti na afi aye ade bi aye de nti gigisika na ebi abosum no akade we no wope. Ni agigisika na akototo. No leader no de akont mo no all ye no I say or introduce ye room nti no or ya e dia wo so hu how to do. It's more na afi yes you start practice nti sabosum no hu ina ni tiri ina rasta. Oba tintin grammar tintin pa ne nan ba akopɛ ne nan one yeah no kura poma na kraman di nanim kraman kɛseɛ pa na chain na kraman ne ko no kura chain nim kraman kɛseɛ pa te sɛ budo kɛseɛ pa tintin kɛseɛ pa wa po chain me yeah ɛna chain na ne ko mu na okura chain nim na ne nan yɛ bosom ne nan ba akopɛ kɛseɛ ne tiri na yɛ rasta ana sere wa bobo ne tiri hu ne ade eno kura poma kese pan to di siwa ena ne nan say bosom ne nan say na say adoma ebebo ne nan hu nti o de ne nan ni tiawa na agi kran utiawa na agi kran utu sound kum ko ne nan ne kese pan ba ku to di siwa agi kum na adoma na wo so kran ya o ba sa no te ni hu pa ene so yes sir. Inti every one of me so be used to it but starting I me so me invocation that there me one na me so me kwa do chare be mate say so we da na ma try say me kwa akwohwe say bibi ti mo ampa na ma ko invoke na ba but it is different from angels kura there me say difference angels na bo so mo nyepe there omusu any angels say ben kakra na omo ya yepe ye demons no musu eya te say abofo but omo kra no difference wo bofo ba won chen ya ehu ni soro eni mu oyi hu ni soro free mu be kra ba say fear not bye yeah or no be ka chro say me soro all right answer na ebeba ho no yenko busunsem no okay enen kra maba makonsuo ho mrebe na mdu konsuo ho no na mrebe nso na mutimi di konjo na obai kasa ben won say busumbe ya wo kwa ya fa so frɛ no bia woni din ena in a way no so no your bibi a frɛ universal conjuration so universal conjuration no utumi di conjure many powers one ways but wetum dia conjure ahohoma hodo bebere mun sheda nye deeper and call the highest about minor medium ahohom betuma conjure bebere genies ene abosom even demons bi kra no betumi the sa conjuration ide e dia conjure mo by time na najo emreben anajo pa na time ko invoke bi kai ko invoke to bi ba ko bi ye frɛ na go so ono so mankisim oba no ote se apotro but kɛseɛ pa te se wodwan me hu bi da froga ne kese ti se wodwan what I say but the ama ebo e hye me den say me ne me hye me mu say wa me ne wona nwane ya me so nwane eno na ka me ba ho amomu no onipa no ono no di kan yi hu mfiri mu ono be kire say boy no ba o ti say wa ya nti wa nti ono kire o sa na tu nyanga sa na hye me mu say wo na wo friend no nwane ya me so ameta me nwane Satam na mkoye conjugation na mko hu abosom we nyina echi nyina no bofo no do echi no wantimi ansa na so ampa mo se enu no ye fi o mantimi so anka bibisa nkyerɛ dabi na me ne omu nyi adwuma omo ba me chekra na me nimpo se omo ya abofo ti sa time na we mu no ye sha se ye ni we mu no o ye fefrem no e na me be hunu se na se ade we no ye honhom a ene so wo ho eni ebi na ya me wo ho a omo ba me nkyɛn no ba de omo ba me nkyɛn no say omo ye different kakala ho no na adwene be bie ya me start me bi sa de ba me nkyɛn no questions all right eni yen hwa de wa ha esi ye be hu bosom eni be hu eye angel bro ni friend angel yeah bofo akama mu ye friend eye bosom na say eye bosom nko ena bofo nko oboa dabi oboa
Won't me fa bosom to bofo honda. Kra no abofo ne fra bosom ne bola o. Fra say omo ye fin bola. Enti Omo de oka. Ye fra bosom for ne bola. Pra omo ba o say ye be pra ye be general cleaning. Ye be pra o pra bosom no te say omo ye bola. Onum tumi be friend Tigare. Gare. Tigare. Bofo anaso oye. Tigare. Tigare onye bofo. Oye bosom. Sa. Onum atiaframa. Hwe ebi o wa ma me kire Beba onum atiaframa. Minimum atiaframa oye genie. Tano oye demon. Tamo demon. Yeah. Very good. On say me share that pia kakra bi no wetime hu say Tano demon. Tigare bosom. Yen hwa de wa ase. Okay. Tigare ye de no kwa akon. Beboa. Wa aso wenje no wo de no kwa akon. Ana beboa. Enye obi ana de botum de na kwa akon. Wenje no ebi kwa akon. Yes, ebi kwa akon. Very good. Yen hwa de wa ase. Ye wo kasa no na wo frebro ni de ne angel. Ana say wo na wo twusi chenchena wo beti sa kasa ni no. Me kana me se bofo me nka angel. Ye wo kasa ni na wo nkyira se ye wo bosom ni ye wo bofo. Ma me bofo nti ase ne ma me tiga ne ma me eye bosom so nti ase. Good. Bosom se wo konjo bosom na bi ba. Omo di mu awodo bi ba bo se bi adoso te se ne akonfo no de hye so masere no. Ewura na omo de ye atare skirt hye no. Bosom ye obepie na bi na ebo na asane. Bi obepie na njira. And a friend mu na ni koma se powder na se friend say chalk ana eshire no dey aye ni kom na dey e bi obepie no na etuo da ne kon how dey say etuo this is tano something like we invoke etuo da ne kon e bi obe invoke no na your hene as o share crown bi obe invoke no na why share te say I fro omu ina ye aboso angels no ye different kra omu so no ye different kra chen we mu de abosom gwa wodo sen awodo bebere untumi nye enkyerem yo nsum bosom na meboa yeah obo da hyeren enye omu ina na omo hye ensum kra na ye mu ina na ya aboso bi ye demons ebi demon ye ensu bi wa nye bosom de demon netimu nti mumu de na mukwanjo ni nyina mu pie ebi ye yawa ebi ye apotro omu nyina wo frɛ no efri nsu mu no ensu wo mu na epo ye kepo a bush case bush ayendo ena ye friend say ukosi mu na say ukobutan on say butan kwai bretu no kwa be oho na abofo akese ni ye wo abutan wo ho abotan mu so ho ye wo abotan honhom e wo abotan mu wo genie so ni taatena ye wo genie ye wo motia ne genie kura difference o mu ye genie so no ye omusu no ya ye te se omu wa che motia ba omu nan ni na ne motia epe omu ye motia ba omu ye different kakra motia ne different types o mu motia ye ba ko different types of motia genie so no ho odin kura che motia na kasa ana omusu na ye te se omusu ye omu shrine te se omu ya ye te sa abofo ba omu nya abofo omu embotia edenti na ugiri se sa anyoma nya abode we nyina nya bofo na wo de na wusu ne bofo se bible say dua na ba na ma hu di akro saon o ti ase e na de ne wo ho oba oyi ne ho kire oyi ne ho edi kire se wunnimu a e na betime wi a ba wakwale mu wakwade ne mu na wunnimu a obetumi hu na ase e ne hwa de yeah comfort abama ne e de eye djuma konfo be ka kyo se eda mienu edi enim no nsu beto sofo esore ka kyo se eda mienu edi enim nsu beto meteorologist esore a oso di nim di a watwere no bukum ka kyo se eda mienu edi enim nsu beto ni nyina nsu firi ade a ye nyina ye mfa eni hu ya yegidie ni kire se bofora se demons na be david nyame na ye dia tie ni se die pa na be die dance se we dey demon oho ni sunu ne ban ne njuma yes obama wo hu se we nya nyame dia ohun demon pe bebere kwa met enpo de senya na eti yen hwa de mra wo hu demon no ukonjo no ni su ene na boso te sen ene abofo konkron so no omusu no maboso secret wo no wanye careful e be da daw because demons no omusu si abofo never foreign just no tie meba omusu ya abofo but omo nya nyame de no abofo na ye to omo frɛ wiemu omo ni ntokwa na esi esoro no say abofo na omo cheye na omo ko ntokwa no enti the part negative part na omo anya nyame de na ye to omo bia omo na ye mo demons no and evils no abrete minimum nya adwe ba kokora osofo yi
Sir. Beba. Okay. Or say, a real tune for her. Yeah. That's the host, principalities, and son of host of nature, spiritual, you know about Baba, a year ababa, a year abbey for local champions for no. Very good. Sound of winning a bit abutem, a bit in sum, but what I say, yeah, a bit in ream. Yeah. O conjo a day free summa, what's one way your bosom. Uwienswa, a bush as a fallen just sitting or so abutem. Uwien as a buffalo free or so free room nearby. The day now them no conjure tanwa, obe free for never, obe sunny free from Naba. I mean, so say, a dinner soon see, better that bosom maybe true. Demons, and angels. Maybe true, me and my children musuno mobile. They also make us say demons and angels on musu ya ye pay, but omon ye pay. One. So conjure demon or bar. One, the energy crowd the banner crying when I energy. Yeah, send a bay I will bet tone, but I know it to me cool about them. Because they are not there for you. They are there to destroy, to kill. What do I say? Send John 10:10 guys who phone him as will be here with Kumno was saying, or Momuni was say, Omo Beboa Nipa, Omo Hose, Omo Babes, because ye ni panty, not to Quani see soro. Ye huntia. It's ye ain't no more. It's a mobile beda dow. So Munya one no do a co say me kum. They said one cassa or Nagasa mouse and Bosa will be or do become. And although be a comeduma, that's one cast of congress, I know how to conjure this, and I invoke it now cooking kind of book. And I so consist on the kind of near Manaso conjure no bar, or Timban ewo abuasum. Or say every spirit be our abusu, including Yenny Pakora, or Muasumi and Waymu. But I say, only pay our abuasumi no more. The spirit and demon nearby, or ban abusu be or bat is a fox, a rim cramai. Ah, Ubida, nice old twasha also. Otumi to found no appear with you. Or peer be say, but you say a real image. Boss or farm we say bones I didn't appear with you. No answer appear with you. It is all 2 bars to say, so you must show pay about boss, more dam. It will be so I call phrase saying to about dam. Eh, when you want to know what they ban. We bat is so 1 nitty 7. We bar or your cobra nitty 4. Nana sending nipa. Tis Azazel. Azazel. Yes, I demon no. Yeah, be or appear to say Nasini nipa na nitini or 4. Cobra 4 2 will say 2 will say. What I say? If you all appear niti 7, then name 14. Since I we must show pet was say your life. Because they are there for that. But when you want come on, my bre. Obadi say o process like or ye dia wakuma so bisa dem about e bre den. Any brother ho fun pepper we kun. What do you say? But above free and coupon, even Omocron, they are not common to appear to human beings, sir. No. Won't funny cheap say. No. It was almost a bosun to say. Bofu be about Cheneso. Who could do us or dining with each other. A who couldn't count or ban out like Okro Philly. Good energy. Tuntum Coco. No. It will be say your back me new to ya obet man style baby no abekasa and rasmia no den no ko any secret room mu no motaye side no na say oba angelic form be oba no te say kania obehu ni say bofo na abegina we by the energy ni to so a u feel good u angasa obe feel vibration ma ho to feel fine say yeah I'm okay but I say bi so appear o tun catch you say mensuru oyi through by our morning there chairman I'm bomb the pressure neighbor but I say the difference between the Azazel the Mulok and the Elite in ho we are about the Michael and I'm just say ye juma we and yen the bed e be yen to me yen by your radio ha ye tata tisa above for bar or mukuta batan no muna ye nyamese mebua na wa bakata ho senate oba the tell say ampa omo rings but yes oba ya not any rings but no it depend how oba appear e dia chirel or they say be oba appear with the rings e big kita 6 rings e big kita 4 rings e big kita 2 rings or they say big kita abofo na say finya me ka bi kra nim yehu yeah say sa no motie ebi mani mutie hu say obi o wa say na meka ne hu na ye ni nko an nipa ni e won baby a
Wow. Or appear, The yeah. all-seeing eye. Everywhere. The body in the baby are winning. And it be so on and name 12 faces and it's here back of it. Ah, and it's in You say, by the name no kita different faces back 12. Like, also, almost any party singing. wow. This animal, but say a frinyamea, a hoonim. Oh, say, I did to me toss. I was set to go so now at once. What you do? But I be so who I didn't say close to me. Feel say, wow, yeah, a deep sanity. No, both for free, yam, coupon, cassa, okay. Yeah, cassa. It depended the way. Me say above from fra enyam omudi moja. It depended at the what they say. Hwere ma metia se moja hwu engu a bonifo fefiro. It depended at the omudi moja. it depended. Masa. Opanyini. Before. Mama chire. Ye category. Samo ofre dem prensa. Oso ko no akwa. My Kasa na akwa meti. Mama abon say di obu fra osoro ingemu no. Yeah. Hey, yeah, how would they? I say in the office. Okay. See, Mama Chiro. Menka oniba moja ide engu the same God maybe the same God obi sorry Jesus Christo you see so yeah mbre Christo wo waje enkwa e that suje eye ne trinsa to wo ase wo ho tigare beji moja tano beji moja eye fallen angels offering demon beji moja enti ye wi ho no enti moja hwe gom do de bi omoja omade na mbusa abofo musa na so omoji moja che mi kora abofo ahodo bebre abusia ma bie phone line atum for mu for body mre ben no musufre moja say me trust ye wo kuma afode ye wo hwo afode me sunsun sorry ni pa ti wo hwo afode ni ndwuma nko na okuma afode no eye moja no okuma afode ni gina o ma de wo kristo mu ejira one ejira ma empatai nya bone bia na nyame de che ne se edien pa na ubehwe moja agu a ye de be srama e bi se yare ben na honhom bone be na asa nipa so a ye hwe moja agu ade bi wa Bible said me o amsin kotu Bible nchiro hwe amamre ne mbra da ho chura asem Yankopon God say he is the same yesterday today and forever. It means he never changed. Me pese me ne mahwefo pese de hinta o krisusum no enne nipa da se di na adwen de tru ntem se wiase wi ene okwa wiase na okwa ya wo se da no so wansu amfre moja wo se hey ken ebel emoje su fro wo se wo ka moja no wo ka moja no ye wa chechide moja ye won tuntum moja ye wa akoko moja wo dwan moja na ntwe moja onipa moja kire beto asuntia ba me pese menya ma Kristo fo ye wo he wo asem na wo ka Kristo moja ene da Yesu efre na ye o moja bi so ehwem abofo ene me busa abofo di moja e de momo papa wo se bi ba obi ka kiro se he obofo aseso asem esi aba obedi dokone ne momone e ye ono ne bofo di adwuma na oba odidi but bofo free Yankopon endidi odidi ebi obeji bi ote bi obeji ewo affordable ye no o dey say ewo bi o kubensio bi o Yesu Kristo kwa ewo no ye ji amona na ma e affordable yes it depends se me ko fie subonten ena se bi oba ate ho ena me mafa no e wo ne bramu ena me hu se fie kamia obaji moja no ni moja mama nchiro bone a woni fata ho no bone fa chenim eni da ho mo no ye fa che me ko fa oba obuni sada me nye soda
na de neto wa wankasa o experience o bofo o yo bone pen yeah no edwuma say abofo na sese okay na na ade we de me koba na ye bofo afi Matias me ni aiden ada ho na personally no me masturbate me na me ye masturbation o mo twa boja ma o mo David ba o mo catch ro mo ye de so and 7 days say see ano mani afi medu be say fesi wo e kira ye be okay abusua emre ne ya be mama o ma mbia na akofa asema ba obetima from 0205 500 215 0205 500 215 de onua ne ka no oni abofo anante fitiri mo frase no wo kire wo hu eya bosom demons and angels na on the crown o ka kire no wa so nsu aso ansa wo hu ye pa no eye panyini wo ene ne eye bofo na bofo ndi korje omu hunhuna omu de odo ene ba enipa asesinem abusua ne nsema o ka no o so fa ho wadwen kire bra ete sei ere kre ana enye ne kre o so betima for 0205 0215 020 550 215 020 550 215 Ewiase ena okwa dwumadie eni kusu a ye boboro no afrafo nya bi enya ma de me twa de wase ade 9 ena igina wo ma eye asetere wi wo eye afodebo mu okay nantwie odwan akoko kramai ena eye okra David beba ye kasa ade 9 wi ya ana numi kra mabui abro no ma wo ho ye di emo bi ye yi omo specific say omo de ye mfa mmo eye afodebo ema eye obo ade no mami chiro ade bi o yankopon epe mami mfa first call hello hello Good evening. good evening sir I'm Pato, your family you cook a separate one. aja manenko Fantastic one. Okay. Pato, you're so funny, can I make a be? mhm Will be a India, so India was Mojadia, never send India, papa. Your family enter a cook and a cup of one, and you for now, family spirit will issue. mhm One woman, a sound woman, and I did the Moja. It will be a 2 years of war, say what come with the Bubiano. No one, and yet, one conquer yet. Eja jinaso eja jinaso na eja odo ne ba se ono odo oyo odo no no so hwe moja guye someone jani we dey be pata bo you go na tuwa dey become jangu bi na nipa no wan ne den a o hwe moja gu so you minu bi onu boni nti boni me tata ne di gan ene ne ma ba fode na boni ni eja ye ena no wase minu bi onu boni nti wo be hwe moja na gu moja ne de moja na ti mutu hwe moja bi agu bi ene da so ye boni no so ne boni ne de eno na ma mo won nti boni de da so ye enka boni fe ke moja na hwe agu nke boni be bi mesa wo wa o se ye boni ne de asa won wo Kristo edi sa eni Kristo tie opanyini eya dusua on se a Kristofo no yesua de onyabotre ma akoma mafo yesua de no se me pushi no hwe e kame e se de hinta wasetre mu a asofo bia daada ye no ye hunu se ejare nim se eye moja ne behwa mana patama na akoma to ne yemu a e den no se ne ba mehwe moja ngu Julia de o chire mu na mama e chese ye de Bible na ma ati ati osusu e di sipise tie osu di sipise e na ne de ne ye bone ba mesu bi buso se papa no a obo no so ba asase se ni kura de a na moja na betima pata asase di a na ye den e no o nti ase mi ntinyo bi ase tio o ye di po e so o ade ti on for the bone anche no ye tumi nyina eja wo se no di nsu wipe ye emre no wa time no wa fo moja ansane me na be wa no di tumi so o sade nsu be wipe asase but the moja ene pepa asase suma o ene American century ye da so ye moja sumu ana ye ni moja sumu oba o de me ti ase na ma se na asemu no la den se mate eja wo fra satase e de aba me mo mra ma so abem 0205 500 she tentem ne e so na ete na wan ti ase eba ye beto aso hello oh famous ebi ma ya me fa bi wa ha o course ne bi a so bura hello
Yes, sir. We did baby okaza free. Good evening. Good evening, Panyini. Bato. Na meso me bisa say asama wo ka no moja hwiegu sisi a moja hwiegu nsane ho ma bo abia o. Okay. Bato ya friend me dey me first free dance ma. Okay. Because Christo ba ye no. Christo ba ye no obe wu ye first no na ye de moja pata. And then I had time no Moses time no 19 Moses na eya okwa sorry that mo hono mo no na e wo se mo now na ya wo ye bone a wo de aboa beba na ya pata na de aboa na pata ma but Jesus be wu ye no on no moja no e be pata ye because the Bible is saying and moja there can't be anybody that hang on to. Opinion. Wadaroma antibody ni wiase biem ana so apepa boni afiri wi antibody ni wiase biem entimitim fa oyere ana me try tie nyankopon boni na ye ya ema nyame bufu ye nyame na ye ne ntem abufu wo ho no boni na ye na nyame ye ne ntem abufu wo ho no enti na wo ma Kristo bebu ye ema ye wo pa time. That is when you know by then who can go to jail and go to bomb fire. I'm a woman and coupon with him. Like so that never young coupon at you by but it was not like that. And about that we are born here who to me and go bomb fire in Srebon if I say you compare a boa. Now we don't want any boa now what is when they want to priest Aaron and co then they will at the priest of Kuma Buano. Nobody about for real as for Boniface. What you here? But this time, this era is not like that. Until the Christo Babu was telling that is why the grace was Emaya. The CIA, you pay your photo, you know, you are bonfire. God, you direct me a bonfire from Boniface. It is a we are sorry, not only see more justice, it is by God, it is never by God. Don't let anybody deceive you. I was so sorry. It is not what is angels now walk on. I will be saying angels. Who be saying and say angels? Yeah. Omo no moja na omo no moja. I walk at angels be any ho no moja. Sound. Nyame abofo. Matthias here. Eti I say ana be my friend remember you openyi echina ye beto aso ba we kasa 1 minute we 1 minute ye on say ye keka say Yesu wuye no bibia atwam one bera wonye wuye no obi anwene say na ye frɛ bibi ozana sata na Yesu wonwi but owuye a ode na tija nkonkron ba ye besin ne ozana na ye de ye ana ne so yetwam na mebusa say manka say angel enu moja o ye de eya afode ye bo afore ma bofo na ye bo afore ma Yankopon mo yes obo ade onyi moja why na ka kire no onyi moja Yesu moja na ode ma Satan ode na ade why je na ade why na je Yesu moja una hoka bi buza so ode na ade na ode ye den ode moja na hwegu ma den ode pata abone ma hwan ye de pata ma hwan ye Yankopon no si yemfa ne moja anya mpatade ye komre na ye be so obi se moja ne ye mpatade ama ye wi a wa be bu yate atemu na e ba biem no if aso ye ho so me say o telephone number na e chena ye to aso ye fan to course ne do so do ba obi so be so from 059 2068727 and it was screen so aye yeah and it was Kuma TV e chena ye beto aso papa yi ye ne beto aso because me dwon wa menti ase e Christopher ye na nanom no mudi muja na ye de edi ejuma ye nim se Kristo abete ho ba ye da so edi bone enka muja na pata wie dia ka bone ni biem ka me fa nua ba enka enyam amane enka ni achiwade wo ye wiase biem but still ye da so ye de ehu amane ye ntimra na se ye internet se de bia ka me wate from Monday to Friday 7 to 8 p.m. oh wiase ena okwa jumedie so media ne Kofi Esubonten prophet Michael Fifi Nyako dodo na frɛ no prophet Onowu Sementia Sementia so ho ono so ho na me ka kyerɛ sɛ ɛkyerɛ enemy hia wase ɛkyerɛ no ebe ehunu on so bo bibi sɛ Azazel yes
Twere no so ma meti asese o say mu ye affordable amamia momfa me de no nko konkro na animu na munya odwan ba ko fa koma azaza e wo ye yes so na bisa se saa de na obo ade na ehye mo se ye fa koma no azaza ono wan e ma obo ade e de ntino o chi na nimu nyam e di bia ma eye obi foforo ho ene ma me catch say Ewiase Nna Kwa come what e china from 7 to 8 p.m. ye de beba abetwa also media ne ku Facebook tin eskuto hipebre makram modi ebero otu ni din Ewiase Nna Ho Kwa ebusua so jutum se Ewiase Nna Ho Kwa dia e ka hu se Ewiase de obo soro ni asase a owura so owura dia na wo mra ni amane